با آب تازه نوشابه تامین گردیدند. خط نوی آبرسانی یکی از نیازهای اساسی ساکنان را برطرف نموده شرایط زندگی آنها را به مراتب بهتر می‌سازد. دسترسی به آب تازه نوشابه پیش از همه به حفظ سلامتی اهالی مساعدت کرده، همزمان سطح نیکواحوالی مردم را بلند می‌بردارد. ساکنان از تطبیق این لایحه مهم اظهار قناعتمندی نموده تاکید کردند که چنین اقدام‌ها نشانه توجه پیوسته به رشد دهات و بهبودی زندگی مردم میباشد. همزمان ذکر شد که تطبیق چنین لایحه‌ها در دیگر دهه‌ها نیز ادامه خواهد یافت. در دایره همین تدبیرها در دهه باغچه جماعت دهات شینگ بینای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی مورد استفاده قرار گرفت. کودکستان نو برای 100 نفر پیش بینی گردیده با تمام شرایط مناسب تامین میباشد. مؤسسه دارای سیمخانه‌های برهوا، تالارهای بازی، جایهای خواب و دیگر شرایط ضروری بوده برای تعلیم و تربیت با صفت کودکان محیط مساعد فراهم می‌آورد. با استفاده داده شدن انشاءات امکانیت برای فراگیری بیشتر کودکان به تحصیلات تا مکتبی فراهم گردید. بنیاد چنین کودکستان‌ها بخصوص در دهات دوردست از جمله سمت‌های افضلیتناک به حساب رفته برای رشد ذهنی و معنوی نسل نورس زمینه استوار می‌گذارد. زیرا محض در زینه تا مکتبی اساس‌های تربیت و دانش آموزی کودکان تشکل می‌یابد. ساکنان دهه افتتاح مؤسسه نو را با خوشنودی استقبال نموده آن را همچون قدم مهم در راه تامین آینده درخشان فرزندان ارزیابی کردند. ذکر گردید که فراهم گردیدن چنین شرایط برای بلند برداشتن سطح معرفت‌ناکی جامعه مساعدت می‌نماید. در مجموع مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور در شهر پنجکند بازگوی آن است که کارهای سازندگی و آبادانی در دایره جشن 35 سالگی استقلال دولتی با مرام ادامه دارند. بنیاد چنین انشاءات به بهتر گردیدن سطح زندگی مردم، رشد ساحه‌های اجتماعی و تحکیم زمینه‌های استوار آینده جامعه مساعدت می‌نمایند. دلیری بازار، زرخون نعمت‌الله، شهر پنجکند. اخبار. با مقصد پیشگیری نمودن موضع‌های خطرناک از آفت‌های طبیعی، ساحل دریای پنج در حدود ناحیه میر سعید علی حمدانی باز هم مستحکم‌تر گردانیده شده است. با مقصد سریع وقت و با صفت بلند انجام دادن کارهای ساحل مستحکم کنی ساحل و پیشگیری نمودن خوف آبخیزی‌ها مصالح ضروری ذخیره شده است. گزارش در این خصوص. یگانه تدبیری که میتواند برای پیشگیری از آفت‌های طبیعی کمک رساند مستحکم کنی ساحل رودودریاها میباشد. با مقصد پیشگیری نمودن موضع‌های خوفناک از آفت‌های طبیعی، ساحل دریای پنج در حدود ناحیه میر سعید علی حمدانی باز هم مستحکم گردانیده می شود. سال جاری از موضع سربند مگیسترالی دهقان‌آباد تا آبپرتا با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در حجم 6542 متر مکعب کارهای زمینی اجرا گردیده بیشتر از 3000 عدد تخت سنگ‌های محافظتی حجمشان 1 متر مکعب در ساحل دریای پنج خوابانیده شده است. از این حساب 1 کیلومتر جایهای خوفناک ساحل مستحکم گردیده است. کارها در این موضع رفته شده است که زیاده 1 کیلومتر ساحل رو مستحکم کردیم، زیاده 5 آبگردان رو ساحل مستحکم کردیم، ساحل رو بلند برداشته شده ایم. رفت کارها در ساحل دریای پنج رفته شده. در کارخانه زیاده 10000 تخت سنگ موجود است، زیاده 10300 تخت سنگ رو وصل کردیم. با کارها ادامه دارد. فعلا کارهای وصل نمودن تخت سنگ‌های بتونی حجمشان 1 متر مکعب در ساحل دریای پنج ادامه دارد. عین زمان در بعضی مؤسسه دولتی کانال چوبک 12941 عدد تخت سنگ‌های حجمشان 1 متر مکعب آماده و ذخیره کرده شده است. با نظر داشت اون که بهار امساله سیرباریش و مجرای دریا نسبت به سالهای قبلی سیرابتر و در موسم از این بیشتر می‌گردد، متخصصان روند کارها را تقویت داده شماره تکنیک کاری را افزون می‌نمایند. تیار نمودن چنین تخت سنگ‌های محافظتی با استفاده از مصالح ساختمانی و تکنیک‌های ضروری ادامه دارد. با مقصد سریع وقت و با صفت بلند انجام دادن کارهای مستحکم کنی ساحل و پیشگیری نمودن خوف آبخیزی‌ها مصالح ضروری برای کارهای مستحکم کنی ساحل از قبیل سوزشواری، سمنت، خشت‌های بتونی و سیمتور به مقدار ضروری ذخیره شدند. بهره از خطر امین نگاه داشتن زمین‌های کشت از آفت‌های طبیعی، حکومت جمهوری تاجیکستان همساله چاره‌اندیشی نموده با جلب سرمایه داخلی و خارجی جایهای خطرناک تهدید سیل و آبخیزی را
مستحکم می‌نماید. از جانب آژانس بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2024 تا این جانب 28589 عدد تخته سنگ آماده و ذخیره کرده شده است. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Фархор ба бунёду навсозии иншооти соҳаи иҷтимоӣ хоса тандурустӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардида корҳои назаррас ба нақша гирифта шудааст. ҳоло дар ноҳия сохтмони 7 муассисаи соҳаи тандурустӣ идома дошта то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешаванд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар партави иқдому ташаббусҳои созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо ҷалби соҳибкорон ва аҳолии ватандӯст корҳои ободонию созандагӣ мароми тоза касб намудааст. эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъати корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ қадами устувор дар роҳи бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун ва рушди соҳаҳои мухталифи ноҳия маҳсуб меёбад. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша бо саҳми соҳибкорону сокинони меҳандӯст дар ҷамъияти деҳоти Истиқлол, Дарқад, Фархор, Хуросон, Ватан, Деҳқонариқ ва Зафар иншооти соҳаи тандурустӣ бахусус марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ бунёду навсозӣ мегардад. раванди корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи иншооти бунёду навсозишаванда мувофиқи мақсад сурат гирифта, ташаббускорон азм доранд ки то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ биноҳои ба нақша гирифтаро бо сифати баланд ва муҷаҳҳаз бо дастгоҳу лавозимоти тиббӣ сохта ба истифода диҳанд. соли 2025 дар ноҳия 3 адад муассисаҳои деҳотӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд ки зиёда аз 16 ҷойи кори нав ба шаҳрвандон таъмин карда шуд. соҳибкорон ва аҳолии ватандӯсти ноҳияи Фархор дар самти бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла таъмиру навсозии роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта ва пулҳои мошингузар, навсозии биноҳои наву иловагии муассисаҳои таълимӣ, равшаннамоии кӯчаву маҳалла ва сабзухӯрамгардонӣ, дӯканори роҳҳои мошингард, аллакай як қатор корҳои назаррасро сомон дода ҳоло дар ин самт саҳми арзанда мегузоранд. бо соҳибкорони ноҳияи Фархор, деҳоти Навободи Поён иқдом гирифтем ки як бунгоҳи тиббии замонавӣ сохта ба истифода бидиҳем. мо тӯли 2 моҳ мешавад ки сохтмони бунгоҳи тиббиро оғоз кардем. кӯшиш мекунем то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ва дигар корҳои ободонии деҳот саҳми худро гузорем. амалисозии иқдоми навбатии гурӯҳи ташаббускорон дар самти бунёду навсозии иншооти соҳаи тандурустӣ пеш аз ҳама ба таҳкими инфраструктураи деҳот, беҳтар шудани хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва беҳбудии зиндагии аҳолӣ нигаронида шуда, чунин тадбирандешиҳо минбаъд низ рӯи кор гирифта мешавад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳумиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва рушди инфрасохтори маҳаллӣ зиёда аз 1 километр роҳ дар деҳаи тезгари болои ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Рӯдакӣ пурра асфалтпӯш ва беш аз 900 метри дигар бетонпӯш карда шуд. иқдоми мазкур бо ҳадафи беҳтар намудани шароити рафтуомади сокинон ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ амалӣ гардидааст. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бахшида ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи тезгари болои ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Рӯдакӣ корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома доранд. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва рушди инфраструктури маҳаллӣ зиёда аз 1 километр роҳ пурра асфалтпӯш гардида, ҳамзамон беш аз 900 метр роҳи дигар бо бетон рӯйпӯш карда шуд. иқдоми мазкур бо ҳадафи беҳтар намудани шароити рафтуомади сокинон ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ амалӣ гардидааст. тавре масъулон иброз медоранд, татбиқи ин лоиҳа бо саҳми фаъолони сокинон ва дастгирии соҳибкори ватандӯст ба роҳ монда шуда, натиҷаи ҳамкории судманд миёни аҳолӣ ва бахши хусусӣ мебошад. зикр мегардад ки чунин ташаббусҳо дар доираи сиёсати созандаи давлату ҳукумат ва бо рӯҳияи ватандӯстӣ амалӣ шуда ба ободонии маҳал мусоидат менамоянд. сокинони деҳа аз амалӣ гардидани ин иқдом изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид менамоянд бо бунёду таъмири роҳҳо рафту омад осон гардида, шароити зиндагӣ ба маротиб беҳтар шудааст. ба гуфтаи онҳо, пештар дар фаслҳои боронӣ ҳаракат дар роҳҳо мушкил буд, вале ҳоло мушкилоти мавҷуда бартараф гардида, имкониятҳои нав барои рушди иҷтимоӣ фароҳам омадааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сӯзандагӣ ва ободкорӣ дар ҳудуди деҳот бо маром рафта истодааст. аз он ҷумла дар деҳаи тезгари боло зиёда аз 1 километр роҳи дохилии деҳа
пурра асфалтпӯш гарда истодааст ки бевосита бо дастгирии соҳибкорони ҳудуди деҳот ва аҳолии деҳот мебошад. ҳамзамон таъкид шуд ки корҳои ободонӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар дигар маҳаллаҳои ҷамоати деҳоти Гулистон низ идома дошта, роҳандозии чунин лоиҳаҳо барои рушди устувори деҳот ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолии заминаи мусоид фароҳам меорад. мақомоти маҳаллӣ ният доранд ки минбаъд низ корҳои созандагиро густариш дода ба истиқболи ҷашни миллӣ иншооти нави иҷтимоӣ ва инфраструктуриро ба истифода диҳанд. наврӯз пайвандгари қалбҳо. ҷашни наврӯз яке аз қадимтарин ва муқаддастарин оинҳои ниёгон аст ки бо фарорасияш аз омадани фасли зебои баҳор ва ибтидои соли нави аҷдодӣ мужда мерасонад. имрӯз ин ҷашни бостониву фархондаро сокинон ва мардумони сайёра ҳамчун нишонаи эҳёи табиат, рамзи сулҳу дӯстӣ, вусъати ободкориву созандагӣ ва робитаи неки байни халқу миллатҳои гуногуни дунё истиқбол мегиранд. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. дар оғӯши фазои накҳатбори табиати сарсабзу гулафшони баҳорӣ сокинони деҳаи дурдасти чинорои ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Балҷувон ҷашни фархондаву некпай Наврӯзи байналмилалиро бо иҷрои тадбирҳои ободониву созандагиҳои сатҳи маҳал, муаррифии дастовардҳо ва ташкили чорабинии идона истиқбол намуданд. аҳолии ин гӯшаи диёр бо оростани чунин чорабинии ҷашнӣ эҳсоси хурсандиву болидахотири хешро нисори ҳамдигар намуда, бо гӯстурдани хони пурфайзи идона ва ташкили намоишҳои ҷолибу муаррифии оину суннатҳои бостонӣ бори дигар фарҳанги ҳунармандиву тамаддуни пурғановати миллати тоҷикро инъикос карданд. сокинон дар чунин фазои рӯҳбахши баҳорӣ бо дастовардҳои арзанда тадбирҳои идонаи наврӯзиро баргузор намуда, ин ҷашни сирф миллиро бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳамовозии қишрҳои гуногун ва риояи унсурҳои хос истиқбол намуданд. пешниҳоди дастовардҳои илмиву варзишии хонандагону омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 деҳаи Чиноро нишони рушди соҳаи маориф, таъмини шароити беҳтари таҳсил ва муваффақиятҳои торафт афзоянда мебошад. таомҳои миллии баҳорӣ низ чун рукни хосаи Наврӯз аз ҷониби бонувон бо меҳру самимият омода гардид. сокинон бо ифтихор ва риояи анъанаҳои мардумӣ эҳсоси болидарӯҳии хешро баён доштанд. баромадкунандагон доир ба нуфузу шӯҳрати оламгир пайдо кардани Наврӯзи ҷаҳонафрӯз ҳамчун ҷашни бостониву кӯҳанбунёди миллати тоҷик ёдовар шуда, хушҳоливу фараҳмандии ҳамагон ва иттиҳодиву муаррифӣ шудани анъанаҳои бостонии халқи тоҷикро аз файзу нусрати ин ҷашни хуҷастапай маънидод намуданд. дар идомаи чорабинӣ як зумра омӯзгорону сокинони маҳаллӣ барои саҳми арзишманд доштан дар таълиму тарбияи наврасону ҷавонон ва ободонии сатҳи маҳал ҳамчун нишони қадршиносӣ бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардонида шуданд. шеъру таронахонии наврасону ҷавонон, пешниҳоди саҳнаҳои идонаи ҳаҷвию тарбиявӣ, сурудхонӣ ва иҷрои дигар бахшҳои ҷолиб аз ҷониби муҳассилин барномаи фарҳангии наврӯзиро шукӯҳи идона бахшид. дар идомаи тантанаҳои ҷашнии наврӯзӣ бо иштироки доираи васеи дӯстдорони варзиш, мусобиқаи гӯштингирӣ ва волейбол баргузор гардид. дар мусобиқаи ташкил гардида мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш на танҳо аз ноҳияи Балҷувон, балки аз дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ иштироки фаъол намуданд. сабқати дӯстонаи варзишгарон бори дигар собит намуд ки таваҷҷӯҳи насли ояндасози мамлакат ба ин соҳаи рушдёфтаи кишвар дар ҳоли таҳкиму тақвиятёбист. дар ноҳияи Балҷувон низ шароиту имкониятҳои хуби фароҳам оварда шуда ва дастгириҳои доимии ҳукумати мамлакат иштироки фаъоли наврасону ҷавононро дар мусобиқаҳои гуногуни сатҳи ноҳияву вилоят, ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ таъмин намуда, давра ба давра варзишгарон ба дастовардҳои бештару назаррас ноил гардида, бо маҳорати варзишии хеш Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ месозанд. мусобиқаҳои роҳандозишуда дар фазои дӯстона ҷараён ёфта, ғолибон аз ҷониби дастандаркорон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. дар ҷамоати деҳот ва муассисаву идораҳои давлатии ноҳияи ҷайҳун ҳанӯз тантанаҳои ҷашни Наврӯз бо хурсандиву риояи расму оин ва суннатҳои ин ҷашни миллӣ дар сатҳи баланд идома дорад. ба хотири истиқболи арзанда аз ҷашни Наврӯзи ниёгон, аҳли ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун хони идона ороста, дар он таомҳои миллӣ, ҳафтсину ҳафшин, рақсу таронахонӣ тартиб дода шуда, сокинон то дербоз шодиву хурсандӣ намуданд. қайд гардид ки Наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимтарини халқи тоҷик маҳсуб ёфта,
اسقد ملایم آن را با رعایت همه سنت و عنعنات نکش ملت ما با شکوه و جلال خاصه جشن میگیرند. مهمانان و اشتراکداران نخست از دسترنج هنرمندان چیره‌دست جماعت مذکور که از قبیل هنرهای مردمی چکن، اطلس و ادرس، نقش و نگارهای ملی محصول دسترنج کشاورزان بود دیدن کرده به هنر و مهارت بلند آنها بهای مناسب گذاشتند. چورابینی فرهنگی اهل هنر ناحیه که سراپا از وصف بهار و نوروز نازنین بود به قلب‌های اشتراکداران فرح و شادمانی اهدا کرد. در ادامه چورابینی‌ها بخشیده به جشن نوروز در جماعت دهات استقلال با تشبث صاحبکاران محلی مسابقه گشتین ملی دایر کرده شده. پهلوانان و دوستداران این نمودی ورزشی ملی از گوشه و کنار ولایت ختلان و جمهوری ازبکستان اشتراک نموده بین هم سبقت نمودند. طور مشاهده شد هر یک ورزشگر از تشکیل و راه اندازی این قبیل سبقت‌های ورزشی خوشنود بوده کوشش می‌نمودند که میانی هم دوستانه قوه آزمایی نمایند. در انجام هر یک پرتاب موفقانه غالیبان با تحفه‌های ارزشمند قدرشناسی کرده شدند. تنتنه‌های نوروزی امروز در سراسر گوشه و کنار مملکت با مرام ادامه داشته در همین دایره کارمندان شعبه معارف ناحیه نیز این جشن نیکپی را خوش و خرسندانه تجلیل نمودند. خوانندگان و آموزگاران و اهل ریاست معارف ولایت ختلان در این چهاربینی با شکوه اشتراک نموده با برپا نمودن محفل‌های ادبی و فرهنگی از نوروز عالم افروز استقبال می‌نمودند. آماده نمودن طعام‌های ملی که از عنصرهای جشن نوروز است در گوشه دیگر آموزگاران طعام‌های گوناگون ملی تیار کرده و محصلین نازکی‌های خوراک‌پزی را می‌آموزاندند. در آخر برنامه پرمحتوای فرهنگی اهل هنر به چهاربینی شکوه دیگر بخشید. ساکنان ناحیه رشت جشن نوروزی عجم را در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند وطندوستی، وحدت و سازندگی استقبال گرفتند. در این روز مبارک با شرکت نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه یک قطار انشاءات مهم خواجگی خلق از قبیل بینای دعاشانه ماموری شعبه اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت، کارخانه قنادی، نقطه تامین برق، دو بینای مرکزی سودا، بینای فراغتگاه و تالاری ورزشی در دهه کلوبا به استفاده داده شد. در آغاز چهاربینی نمایندگان مقامات محلی حکومت جمهوری تاجیکستان و مهمانان در مرکز شهرک غرب از نمایش محصولات کشاورزی دیدن کردند. در رسته‌های علاهیده اهل زحمت خواجگی‌ها ده‌ها نمود محصولات شیری، سیب و غله‌دانه، کارتوشکا، ماهی، گوشت، گیاهای شفابخش، عسل، نهالان محلی و تکنیک‌های کشاورزی را به معرض تماشا گذاشته بودند که از پیشرفت ساحه و افزایش محصولات در تامین امنیت عضوخواری شهادت میداد. در رسته‌های دیگر دستاوردهای تشکیلات و اداره‌ها دانشکده آموزگاری، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ، آموزشگاه طبی و آموزگاری، محصول دستان هنرمندان و کدبانو، خوراک‌های ملی و دیگر هنرهای مردمی را به نمایش گذاشته بودند. این جشن اجدادی که رمز محبت و زیبایی و سخاوت و نیکی است، مردم زحمتکش و آبادکار ناحیه رشت دیرباز انتظار بودند. مردم ما از قدیم ملایم در آغاز فصل بهار گرد دسترخوان نوروزی جمع آمده مصلحت و مشورت می‌آراستند و نقشه و نیت‌های نیکی سالانه‌شان را ترحیزی می‌کردند. در تنتنه نوروزی مسئولین مقامات محلی ناحیه رشت و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد کرده گفته شد که از نوروز تا نوروز در حیات اجتماعی اقتصادی ناحیه رشت دیگرگونی‌های عظیمی دیده می‌شود. از جمله در پیروی به هدایت‌های بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم اموانی رحمان کارهای آبادانی جریان تازه کسب نموده. بیش از 440 انشاءات زمانوی از قبیل مکتب و بنگاه طبی، کتابخانه، منزل استقامتی برای نیازمندان، خط آب، منفرش‌کنی راه‌ها ساخته به استفاده داده شد که در این جاده سهم صاحبکاران وطنی خیلی هم نظررس میباشد. یکی از سنت‌های دیگری نوروزی شیناندن نهال به شما رفته این عنعنه نیک تا به امروز ادامه دارد. از نوروز تا نوروز در همه شکل‌های خواجگیداری ده‌ها گکتار باغ نو بنیاد گردیده همزمان باغ‌های کهنه برقرار شده ایستادند. اساس اقتصادیات ناحیه رشت را ساحه کشاورزی تشکیل نموده. در این جاده دهقانان نقشه‌های زیادی را طرح‌ریزی نمودند. با این مقصد از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده سال جاری میدان کشتی کارتوشکا در قیاس به سال گذشته باز هم می‌افزاید. نوروز آغاز سال، آغاز زندگی تازه، آغاز امید آرزو و بخت و سعادت بوده. به آستانه هر یک خاندان چون پیک شادی و نشاط و احیای زمین و طبیعت قدمی نیک می‌نهاد تا این سال نو به مردم خوشبختی و فیض و برکت آورد.
шукӯҳи тантанаҳои наврӯзӣ гувоҳи он мебошад ки давлат ва ҳукумати мамлакат ба рушди фарҳанги миллӣ ва эҳёи суннатҳои бостонӣ арҷ гузошта барои пойдорӣ ва боз ҳам ғанӣ гардондани онҳо пайваста иқдом менамоянд. ба тантанаҳои наврӯзӣ барномаи ҳунармандон ки тараннумгари меҳру муҳаббат ба ватани азиз, ваҳдату ягонагӣ ва наврӯзи хуҷаста пай мебошад, хотири аҳли нишастро шод намуд. либоси миллӣ яке аз муҳимтарин унсурҳои фарҳанг ва ҳуввияти ҳар як миллат ба ҳисоб меравад. таърихи либоси миллии тоҷикон хеле қадим буда аз замонҳои бостон сарчашма мегирад. бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин навбат дар боғи нишони давлатӣ намоиши бошукӯҳи сару либоси миллӣ таҳти унвони тоҷикона мебӯшем доир шуд. дар идомаи татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати ҳифз ва тарғиби арзишҳои миллӣ дар боғи фарҳангии фароғатии нишони давлатӣ иқдоми фарҳангӣ таҳти унвони тоҷикона мепӯшем бо иштироки фаъолонаи намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати фарҳанг, вазорати корҳои хориҷӣ ва вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. ҳадафи асосии иқдоми тоҷикона мепӯшем эҳё ва густариши фарҳанги либоспӯшии миллӣ, баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ ва арзгузорӣ ба анъанаҳои ниёгон арзёбӣ мегардад. иштирокдорони чорабинӣ бо намоиши гуногуни либосҳои миллӣ ки дорои нақшу нигори хоси тоҷикона мебошанд, фазои идонаро рангоранг ва ҷолиб гардониданд. зимни баргузории чорабинӣ таъкид гардид ки либоси миллӣ на танҳо як ҷузъи фарҳанг, балки рамзи таърих, ҳуввият ва ифтихори миллӣ ба шумор меравад. мо занону бонувон тарғибгару ташвиқгари фарҳанги миллӣ мебошем. ҳадаф аз иштирок дар аксияи тоҷикона мепӯшем ин тарғибу ташвиқ намудани либоси миллӣ ва аз байн бурдани фарҳанги бегона мебошад. ба ҷавонон тавсия медиҳем ки ба фарҳанги бегона рӯ наоваранд ва либоси миллии худамон, куртаи атласу адрас ва чакани миллии худамонро ба бар намоянд ки хеле ба онҳо зебу зинат мебахшад. иштироки фаъоли вазоратҳо дар чунин иқдомҳо далели равшани таваҷҷӯҳи давлат ба рушди фарҳанги миллӣ ва тақвияти рӯҳияи ватандӯстӣ мебошад. бояд зикр намуд ки иқдоми тоҷикона мепӯшем минбаъд низ дар дигар муассисаҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар идома меёбад. роҳандозии озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ доир ба тарғибу ташвиқи аҳли ҷомеа ба китобхонӣ, омӯзиши илмҳои замони муосир, ҳунаромӯзӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни бостонии халқи тоҷик заминаи мусоид фароҳам овард. бо татбиқи чунин ҳадафҳо ва иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ҷиҳати ташвиқи ҷавонон ба китобхонӣ ва иштироки фаъоли онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, махсусан шоҳномахонӣ, маҳфили илми адабӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. маҳфили илмиву адабӣ ва фарҳангие ки дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб баргузор гардид, намунаи равшани арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои миллӣ ва эҳёи худшиносии фарҳангии ҷавонон ба шумор меравад. ҷараёни маҳфили адабӣ ки аҳли илму адаб, шоирону адибон, омӯзгорон ва донишҷӯёнро бо ҳам муттаҳид сохта буд, фазои маънавии пурғановат ва илҳомбахшро ба вуҷуд овард. аз ҷониби баромадкунандагон ҳадафи баргузории чорабинии маърифатӣ, тарғибу ташвиқи ҷавонон ба китобхонӣ, бахусус омӯзиши шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ва ба ин васила таҳкими эҳсоси худшиносӣ, тарбияи насли ояндасоз дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба мероси фарҳангиву дигар арзишҳои умумии миллӣ унвон гардид. аснои баромад иштирокдорон изҳор доштанд ки омӯзиши шоҳнома на танҳо мутолиаи як асари адабӣ, балки шиносоӣ ба таъриху тамаддуни миллати кӯҳанбунёд аст. ин шоҳасари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ пули пайвандгари замони гузашта ва имрӯза буда дар ниҳоди ҷавонон ҳисси ватандӯстӣ, далерӣ ва ифтихори миллиро бедор месозад. дар маҳфил бо қироати порчаҳо аз шоҳнома, таҳлилу баррасии мазмуну муҳтавои он ва ибрози андешаҳои амиқи донишмандон, арзиши ин асари бузург боз ҳам равшантар гардид. тақдими китоби тозанашри шоҳнома ба ҳар як оилаи кишвар ва роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз ғамхориҳои навбатӣ ва иқдому ташаббусҳои созандаву
фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки аз ҷониби сокинони мамлакат бо изҳори қаноатмандиву хушҳолӣ пазироӣ карда шуд. иштироки фаъоли донишҷӯён дар чунин чорабиниҳо бозгӯи он аст ки насли ҷавон ба омӯзиши мероси адабӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд ва барои ҳифзу густариши он пайваста кӯшиш мекунанд. ин гуна маҳфилҳо заминаи мусоид фароҳам меоранд то ҷавонон аз гузашта сабақ гирифта бо нерӯи маънавӣ ва ҷаҳонбинии васеъ барои бунёди ояндаи дурахшон талош намоянд. аз ҷониби гурӯҳи ҳунармандон пешниҳоди сурудҳои баландмазмуни ватандӯстона ки бо иҷроиши зинда тақдим гардид ҷараёни маҳфили фарҳангиро боз ҳам самимитар намуд. татбиқи чунин ташаббусҳо дар роҳи тарбияи маънавии ҷомеа боло бурдани сатҳи маърифати фарҳангӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ нақши муассир доранд. бунёди коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ дар кишвар ба ташаккули ҳунармандӣ ва афзоиши истеҳсоли либосҳои миллӣ дар тоҷикистон мусоидат намудааст. дар доираи даври ноҳиявии фестивалозмуни ҷумҳуриявии як матоъу сад ранг дар ноҳияи тоҷикобод чорабинӣ баргузор гардид. гузориш аз ноҳияи тоҷикобод. дар ноҳияи тоҷикобод даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии як матоъу сад ранг ва намоишфурӯши либосҳои миллӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ бонувон аз ҳамаи деҳоти ноҳия иштирок ва ҳунари дастии худро муаррифӣ карданд. чунин тадбирҳои муҳим барои ҳифз ва рушди фарҳанги миллӣ, эҳёи анъанаҳои ниёгон, тарғиби либосҳои миллӣ ва ташаккули зебоипарастӣ дар ниҳоди наврасону ҷавонон мусоидат мекунад. чорабинӣ дар доираи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод баргузор карда шуд. мақсад аз баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ин баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ҷавондухтарон, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти оиладорӣ мебошад. муаррифии либосҳои миллӣ далели он буд ки ҳунармандӣ ташаккул ёфтааст, дар истеҳсолот технологияи муосир истифода мегардад ва тавлиди либосҳои миллӣ дар тоҷикистон зиёд мешавад. солҳои охир ҳунари чакану гулдӯзӣ, сӯзанӣ, зардӯзӣ, чедгарӣ, атласу адрасбофӣ рушд ёфтааст. ин натиҷаи татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар, рушди ҳунармандӣ ва афзоиши имкониятҳои истеҳсолӣ мебошад ки ҳавасмандии бонувонро барои бештар ба бар кардани либосҳои миллӣ афзун гардонидааст. дар охир иштирокчиёни фаъоли даври ноҳиявии фестивал озмуни ҷумҳуриявии як матоъу сад ранг бо мукофотҳои қадрдонӣ карда шуданд. имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба рӯзи илми тоҷик бо иштироки масъулин, олимон ва муҳаққиқони муассисаҳои илмии таҳқиқотӣ ҳамоиши илми назариявӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. имрӯз дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба рӯзи илми тоҷик ҳамоиши илмии назариявӣ бо иштироки масъулин, олимон, муҳаққиқони муассисаҳои илмии тадқиқотӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки илм дар ҳама давру замон кафили рушди бомарому босуботи ҷомеа ба шумор меравад. бо дар назар дошти аҳамияти хосаи ин самти афзалиятнок дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корҳои зиёду мондагор дар амал татбиқ гардида истодааст. бо мақсади рушду инкишофи ҳайати иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеа таваҷҷӯҳ ба илм беш аз ҳарвақта аҳамияти муҳим пайдо намудааст. зикр гардид ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба илм ҳамчун омили пешбарандаи ҷамъият ва ба олимон ҳамчун сарвати бебаҳои ақлонӣ нигариста барои ривоҷу равнақи минбаъдаи илм ва беҳтар намудани шароити иҷтимоии иқтисодии олимон чораҳои зарурӣ меандешанд, зеро рушди босуботи соҳаи илму маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ ва таъминкунандаи пешрафти ҷомеа ва давлат маҳсуб меёбад. дар ин замина тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси илмӣ, дастгирии ҷавонони лаёқатманд ва рушди тадқиқоти бунёдиву амалӣ аз ҷумла ҳадафҳои муҳими соҳа мебошанд. дар идомаи ҳамоиш як зумра олимон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. рақамикунонии соҳаи маориф имрӯз ба яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ҷомеа табдил ёфта барои баланд бардоштани сифати таълим заминаи мусоид фароҳам меорад.
معرفی و عملی شوی برنامه دانش در شهر باختر قدم استوار در راه جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و تحکیم دانش‌اندوزی نسل نورس میباشد. شرحی بیشتر در تهیه همکاران ما. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 شهر باختر لایحه رقمی‌کنونی ساحه معارف یک خوانش معرفی کرده شد. ذکر کرده شد که لایحه مذکور در شهر پورا راه‌اندازی شده در 20 مؤسسه تعلیمی فعال گردیده است. مسئولین ولایت ختلان تاکید کردند که آموزگاران و کارمندان ساحه از این امکانات رقمی باید مفید استفاده نمایند و زینه‌های رشد ساحه را تامین سازند. هدف اساسی از اون عبارت است که پدر و مادرها در نشست خانه خود در جمهوری تاجیکستان باشند، خود از بیرون از کشور جمهوری تاجیکستان باشند، از حالت فرزند خود هر لحظه با خبر می شوند که فرزند او بهای چند گرفت، از بهای 1 تا بهای 10. همچنین پورا درباره SMS پیامک، روند جدول‌های درسی، بهای خواننده، وظیفه خواننده در داخل این برنامه جایگیر شده است. از طرف شعبه معارف می توانند با پررگی مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر را نظارت برند. در دایره تطبیق لایحه در یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کارهای فهماندهی گذرانیده شده. روند به قیدگیری الکترونی خوانندگان، واریزسازی معلومات و عکسبرداری آنها انجام داده شده است. تا امروز صدها هزار خواننده به این نظام وارد گردیده برای زیاده از 1 میلیون کاربر صحیفه‌های انفرادی تأسیس داده شدند. همزمان در مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر انفراستراکچور تکنیکی از جمله کامراهای مشاهدوی، تجهیزات شبکوی و دسترسی به اینترنت بلندسرعت تامین گردیده برای استفاده ثمرناک نظام شرایط مساعد فراهم آورده شده است. ضمن معرفی لایحه ذکر شد که این مرکز با تمام شرایط تکنیکی تامین می باشد و بهر نظارت صفت تعلیم مسئولان می توانند در دلخواه وقت از آن به طور لازمه معلومات دسترس نمایند. با عملی گردی این لایحه ما آموزگاران می توانیم که روند تعلیم و تربیت را باز هم خوبتر و بهتر گردانیم. تطبیق چنین لایحه‌ها بر رشد تعلیم رقمی، بهتر نمودن صفت تحصیل و آماده‌سازی متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر مساعدت می‌نماید. افتتاح مرکز یخانش قدم نوبتی در راه تحکیم ساحه معارف و دستگیری اقدام‌های سازنده در ولایت ختلان ارزیابی می‌گردد. бо мақсади пешгирӣ аз паҳншави малах дар ноҳияи шаҳри Туз ситоди муборизаи муштарак бар зидди ин ҳашароти зараррасон таъсис ёфта. имрӯзҳо бо ҷалби мутахассисони соҳа ва техникаву воситаҳои ёрирасон дар минтақаҳои пайдоиши он корҳои безараргардонӣ бо маром идома дорад. гузориш дар ин хусус. давоми чанд рӯз мешавад ки малахи марокашӣ дар чарогоҳҳои ноҳияи шаҳри Туз мушоҳида гардида ва имрӯз масъулини экспедитсия бар зидди малах дар ноҳия бо ҷалби ҳамин гуна техникаҳои махсуси соҳа алайҳи ҳашароти зараррасон тадбирҳои безараргардониро анҷом дода истодаанд. чарогоҳҳои ноҳияи шаҳри Туз зиёда аз 30 000 гектар буда тибқи иттилои масъулини экспедитсияи зидди малахи ноҳия имсол дар майдони 700 гектар тухмгузории малахи марокашӣ мушоҳида карда шудааст. ин марҳилаи аввали пайдоиш ва хуруҷи малах дар заминҳои чарогоҳ ва доманаи талу теппаҳои ноҳияи шаҳри Туз мебошад. ба таъкиди мутахассисони соҳа дар ин марҳила ки синни 1 арзёбӣ карда мешавад, имконият аст ки бо истифода аз заҳрхимикатҳои лозима хуруҷи ин ҳашароти зараррасон сари вақт пешгирӣ карда шавад. ҳамасола аз оғози фасли баҳор дар баъзе аз минтақаҳои доманакӯ ва чарогоҳҳо пайдоиши малахи марокашӣ ба қайд гирифта мешавад. тибқи иттилои масъулини соҳа дар сурати саривақт пешгирӣ накардани хуруҷи малах ин ҳашароти зиёновар ба масоҳати зиёди марзҳои корам ва боғу чарогоҳҳо паҳн гардида зарари ҷиддӣ хоҳад расонид. то имрӯза зиёда 600 гектар замини чарагоҳҳо ай малах тоза кардем. мондаги дигар мавзӯъ нест, аллакай кор идома дорад. беғаразӣ 8 нафар ҳар рӯз 10 нафар 15 нафар иловагӣ зидди малах мардум қати коркар дорем. масъалаи дору проблема нест, мода аллакай дастрас шуда тамоми шароит муҷоиса ҳастанд. дар сурати саривақт пешгирӣ накардани пайдоиш ва хуруҷи он метавонад сол аз сол масоҳати пайдоиши он бештар гардад.
ضمن بازدید از دامنکوها و تل و پشته‌های موضع‌های پیدایش ملخ در ناحیه مشاهده گردید که امروزها خروج ملخ مراکشی در این منطقه الکی آغاز گردیده است. طور متخصصان ساحه ابراز می‌دارند جهت مبارزه بر ضد ملخ و بی‌ضررگردانی آن از حال حاضر باید چاره‌های عاجلی اندیشید. بنابراین امروزها در منطقه‌های خروج ملخ تدبیرهای ضروری با استفاده از اصول‌های معاصر ادامه داشته متخصصان در یکجایگی با گروه‌های مبارزه بر ضد ملخ به طریق مکانیکی و اگروتکنیکی با استفاده از محلول‌های شیمیایی مرزهای خروج ملخ را کارکرد کرده ایستادند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه شهر توس، اخبار. طرح مکمل کبودیزارکنی و بهداشت محیط زیست با در نظر داشت امکانات طبیعی در تاجیکستان در زمینه برنامه رشد ساحه جنگل برای سالهای 2022-2026 و تطبیق ثمرناک برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 از جانب مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه قبادیان دستاورد نظررس به قید گرفته شد. این است که در زمینه هدفهای رشد در راه حفظ طبیعت و روند پیشگیری دیگرگونی بیولوژی دورنمای نیک معرفی می‌گردد. همکاران ما گزارش می‌دهند. طرح مکمل بهداشت مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه قبادیان در راه حفظ طبیعت و پیشگیری روند دیگرگونی‌های بیولوژی نقشه اساسناک طرح‌ریزی و تطبیق می‌شود. چهارمغز پیکان، بادام، پیستا و پاولونیا حدود مربوط به مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی به نام اشبای محمدعلیوی ناحیه قبادیان با پلانتاسیاها فراگیر شده در اساس اداره‌کنی مشترک جنگل فعالیت ثمرناک به راه مانده شده است. در مؤسسه دولتی خواجگی جنگل زیاده از 40,000 بیخ نهال موجود دارد که برای سرسبزگردانی مملکت عزیز خود 420 گکتار در سال 25 و 26 ما کشت گذراندیم که در اون 350 گکتار کشت ساکساول گذرانده شد و در میدان 70 گکتار شنوندنی نهال پیستاکی باغ پیستا بنیاد کرده شدیم و حالا در نهال خانه در میدان سیگا در حجم 10,000 بیخ نهال پاولونیایی آرایش شنونده ایم که حال نشونما دارد و دیگر نهال‌های بادام و کلیون و دیگر نمود درختان در میدان‌های ما و ارسوزنبرگ و دیگر نمود درخت‌های آرایشی سویافکن و جنگلی موجود دارد. سالهای 2024-2025 بیشتر از 200 و آغاز سال 2026 الکی در 68 گکتار پیستا شنیده شده است. مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی به نام اشبای محمدعلیوی ناحیه قبادیان با تکیه بر آموزش‌های دقیق بهره حفظ جنگل تدبیرهای مؤثر را راه‌اندازی می‌نماید. عین حال در مؤسسه دولتی خواجگی جنگل بهره برقرارسازی جنگلزارها قطعه‌های آزمایشی تشکیل گردیده در زمینه آن در 5 نقطه برای زیاد کردن میدان باغات، پرورش نهالان همیشه سبز و درختان آرایشی، چهارمغز و بادام و پیستا به راه مانده شده است. پارسال من نهال پیستا شنوندم، نهال‌ها از ایران آورده شدند. نهال‌ها یک ساله‌اند من در میدان 20 گکتار همینجا ما باغ پیستای ایران کردگیم. 68 گکتار این سال ما گذراندیم کشت پیستا. زمین‌های بکار خوابیده بودن در نزد در ساحل‌های کافرنیهان. ما همینا را گرفتیم، من پیستازور کردیم، باغ‌ها کردیم که این سال 68 گکتار آباد من. جمع در ناحیه قبادیان این سال حسابات خطی 300 گکتار پیستا بنیاد شدگیه. در حدود مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه قبادیان با مقصد تامین اجرای برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان در سمت بهداشت حالت اکولوژی، استفاده عاقلانه چراگاه‌ها و پیشگیری اروزیای زمین همساله در 50 گکتار کشت ساکساول گذرانیده می شود. این است که در دوره تطبیق برنامه در 150 گکتار ساکساول کشت شده، 350 گکتار برقرار و در 268 گکتار پیستا شنونده شده است. تجربه ثمرناک در دایره برنامه رشد پرورش پاولونیا برای سالهای 2024-2028 در خواجگی 10,000 بیخ پاولونیا پرورش کرده می شود که مرحله به مرحله با در نظر داشت ضرورت و امکانات طبیعی افزایش داده خواهد شد. ما اینجا حاضر 60 کیلو تخمی شنوندیم. این ممکن 8-10 هزار نهال پرورش میکنیم تا ماه دکبر تا 4 متر بلندش میشه. بعد با مقصد کبودزارکنی نهال ها را
تقسیم میکنیم. М1 ниҳоли дарахтони павлония дар хоҷагӣ аз марҳилаи ниҳоӣ парвариш ёфта комилан ба табиат мутобиқ гардонида мешавад ки дар давраи нигоҳубин давоми 1 сол аллакай шакли зеборо соҳиб мегардад. ҳоло дар самти беҳтар намудани ҳолати олами ҳайвонот, захираҳои моҳӣ, зиёд намудани популятсияи ҳайвоноти нодир, амалӣ намудани мониторинги саршумори ҳайвонот ва паррандагон натиҷаҳо ба даст омада баҳри татбиқи сифатноки барномаи давлатии кабудгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 дурнамои хос пеш гузошта шудааст. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Баҳодур Қурбонзода, Ахбор. дар деҳоти себистони ноҳияи Данғара мусобиқаи гӯштингирӣ баргузор гардид ки дар он зиёда аз 200 варзишгар қувваозмоӣ намуда соҳиби мукофотҳо гардиданд. таваҷҷӯҳ намоед. дар мавзеи зебоманзари деҳоти себистони ноҳияи Данғара мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ бо иштироки паҳлавонону ихлосмандони ин риштаи варзиш дар сатҳи баланд ва бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор гардид. дар ин мавзеъ хушбоду ҳаво барои тамошои ҷараёни мусобиқа ҳазорҳо нафар ҳаводорони гӯштин ҷамъ омада буданд. мусобиқаи гӯштини миллӣ аз қувваозмоии варзишгарони наврасуҷавон оғоз ёфта бо ҳунарнамоии паҳлавонони машҳур хеле ҷолибу хотирмон ҷараён гирифт. гӯштингирӣ аз ҷумлаи бозиҳои дӯстдоштаи халқи тоҷик буда таърихи чанд ҳазорсола дорад. дар эҳё ва байналмилалӣ намудани ин мероси гузаштагони мо гӯштини миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон нақши меҳварӣ доранд. гӯштини миллии тоҷикӣ солҳои қаблӣ ҳамчун анъана дар ҷашни наврӯз баргузор мегардид. ягона варзиш ё худ анъанае буд ки махсусан мардон ба хотири гӯштингирӣ ҷашни наврӯзро бесаброна интизорӣ мекашиданд. акнун бо талошҳои сарвари давлат ва соҳиби мақоми байналмилалӣ гаштани гӯштини миллӣ дар ҳама иду ҷашнҳои милливу давлатӣ таҷлил мегардад ки ин ба зиёд гардидани ҳаводорону варзишгарони ин ришта мусоидати фаъол намуд. яке аз омили дигари рушди гӯштини миллии гӯштингирӣ дар он аст ки барои ташкилу баргузории ин мусобиқа толору майдонҳои махсус муҳим набуда дар майдони кушоду шароити деҳот гузаронида мешавад. дар ин мусобиқаи бошукӯҳ зиёда аз 200 нафар паҳлавонон фаъолона дар ҳузури шумораи зиёди мухлисон қувваозмоӣ намуда соҳиби мукофотҳои арзишманд гардиданд. дар баробари ҷоизаву тӯҳфаҳои зиёд ҳамчунин 3 адад автомашинаи сабукрав пешниҳод гардид. дар ин мусобиқаи гӯштини миллӣ паҳлавонон аз гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз дигар кишварҳо ҳузур доранд. имрӯз тамоми меҳмонон аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва паҳлавонон барои тамошои ин мусобиқа ба ҷамоати деҳоти себистони ноҳияи Данғара ташриф овардаанд. барои соҳиб шудан ба шоҳҷоизаи аввал Ёсин Бобукалонов аз ноҳияи Хуросон ва Худойназар Ашуров аз ноҳияи Данғара миёни ҳам рақобат намуданд. охирин партофти Ёсин Бобукалонов боиси пирӯзии ӯ гардида аввалин шоҳҷоизаи мусобиқаро кумитаи тадорукот ба ӯ тақдим намуданд. барои ба даст овардани шоҳҷоизаи дуюми мусобиқа Шакармаҳмад Мираҳмадов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Муҳсин Исомиддинов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ҳам қувваозмоӣ намуданд. рақобати онҳо дар вақти муайян гардида ва вақти иловагӣ мусовӣ анҷомида аз ин ҷоиза маҳрум шуданд. баҳри ба даст овардани шоҳҷоизаи сеюм ду паҳлавони номдор аз вилояти Хатлон Шодмон Ризоев аз шаҳри Кӯлоб ва Абубакри Акобир аз ноҳияи Балҷувон бо ҳам қувваозмоӣ хеле ҷолиб намуданд ки дар ин вохӯрӣ Шодмон Ризоев ғолиб омада арзишмандтарин шоҳҷоизаи мусобиқаи имрӯзаро соҳиб гардид. ҳамин тавр мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ дар деҳоти себистони ноҳияи Данғара бо қоидаҳои суннатӣ ва бо ризояти комили иштирокдорон хеле ҷолибу хотирмон гузашт. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, дар ин бахш шуморо бо вазъи обу ҳаво дар мамлакат барои фардо шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 17-22 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 9-14 дараҷа, рӯзона 19-24 дараҷа гарм. дар ноҳияи Доманакӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад.
در ولایت سوخت هوای تغییرآونده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها باران کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 7-12 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 1-6 درجه، روزانه 6-11 درجه گرم می‌شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرآونده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌های وادی بوده باران کوتاه مدت می‌بارد. حرارت هوا در وادی شبانه 6-11 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 3-8 درجه، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرآونده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه باران کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا شبانه 11-13 درجه، روزانه 16-18 درجه گرم می شود. بینندگان عزیز، چنین بود معلومات دایر به وضع آب و هوا برای فردا 15 اپریل سال 2026. تنصیحاتی و خانه آبادی شما آرزوی همیشگی ماست.